Dobar dan. Danas ćemo vam predstaviti za prodaju jedan izuzetno lijep dvosoban stan u naselju Dobrinja. Stan se nalazi u zgradi iza mojih leđa, tačnije u ulici Sulejmana Filipovića. Stan je pozicioniran na 4. spratu, stambene zgrade od ukupno 7 spratova, ima lift. Stan je u potpunosti renoviran prije 5 godina. Ukupne površine 56 metara kvadratnih plus 2 balkona. Jedan od balkona je pripojen stan, tako da se dobilo nekih par kvadrata. A o čemu se tačno radi, ajmo pogledati. Evo nas u stanu. Znači, kao što sam spomenuo, stan je dvosoban, ima spavaču sobu, dnevni boravak, trpezariju, kuhinju. Evo možemo krenuti od spavače sobe. Ovdje nam se nalazi kupatilo. Ovdje nam je trpezarija sa kuhinjom. Na ovom ovdje dijelu je bio balkon koji je pripojen stanu, tako da se ovdje dobilo nekih 2 do 3 kvadrata. Ovdje nam se nalazi dnevni boravak koji je izuzetno svijetao. I imamo izlaz na balkon iz dnevnog boravka. Stan je potpuno renoviran prije 5 godina. Grijanje je centralno, gradsko. Stan se prodaje bez namještaja, izuzev kuhinje koja ostaje. Za detaljne informacije svakako me možete kontaktirati. Ugodan dan.